कैसा लगा गुवाहाटी आके नॉर्थ ईस्ट? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर, और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, ग्राउंड बहुत खूबसूरत है ये, और यहाँ के जितने एडमिनिस्ट्रेशन लोग मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड्समैन बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बहुत ब्यूटीफुल ग्राउंड बना है, और अच्छा लगा हम लोग की टीम यहाँ पर आई, और वेल लुक आफ्टर बाई असम क्रिकेट एसोसिएशन। अपने बच्चों को प्रमोट करें, उनको क्रिकेट खेलने को प्रेरित करें, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ है और काफ़ी मेहनत करें। आई होप कि आने वाले टाइम में समवन विल कम फ्रॉम आसाम एंड प्ले फॉर कंट्री। सुरेश, जैसे कमबैक करने के लिए अभी कोशिश कैसा रहा? ये मेहनत चल रही है सर हम लोग, और अभी बहुत सारे मैचेस हैं हम लोग के, फिर वनडे होगा, फिर 2020 होगा, अभी एक मैच और बचा है, तो मेहनत कर रहे हैं। होपफुली गॉड विलिंग हम गोना बी देयर वेरी सून। लास्ट क्वेश्चन, असम का कोई प्लेयर टीम इंडिया में अभी तक आया नहीं है। अबू नसीम का साथ में बहुत बार खेला है, तो असम को लेकर उम्मीद कैसा है? नहीं, अबू नसीम बहुत अच्छा किया उसने, और आई विश ही शुड हैव प्लेड 3-4 years back. He has done really well in first class cricket in IPL. Whatever opportunity he got, he always delivered. I hope probably in this season he'll do well and go to Indian team and make everyone proud in Assam. থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ, অল দ্য বেষ্ট সুৰেশ। তোমাৰ লগত আবু নাছিম আছে, এই মুহূৰ্তত মই আবু নাছিমক সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ কথা কৈছে যে 2-3 বছৰ আগতে আপুনি টিম ইণ্ডিয়া খেলিব লাগিছিলে, এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? নাই, খুব ভাল। ধৰক তেওঁ কোৱা মতে ধৰক মই ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ, আজি 2 বছৰমান আগত খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছিলোঁ, IPL হওক, চেম্পিয়নছ লীগ হওক আৰু ৰঞ্জি ট্ৰফি চাৰ্কিটত। ধৰক এই বছৰো ভাল ষ্টাৰ্ট পাইছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ বাকী আগন্তুক মেটচ কেইখনতো মই 5 উইকেট হ'ল ল'ব পাৰোঁ যেন 2-3টা, আৰু অভিয়াছলি মানে কি ওপৰলৈ খেলিবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপুনি কেইবাবাৰো সুৰেশ ৰাইনাক আউট কৰিছে, এইবাৰ খেলতো ফাৰ্ষ্ট ইনিংছত সুৰেশ ৰাইনাক 6 ৰানত ক্লিন বল কৰিছে। সুৰেশ ৰাইনা আৰু আপোনাৰ মাজৰ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাক দৰ্শক জনাওকচোন। খুব ভাল, তেওঁৰ লগত মোৰ খুব ভাল এটা বন্ধুত্ব আছে, কাৰণ মই তেওঁৰ লগত আজি 5-6 বছৰ আগৰ পৰা খেলিছোঁ। 19 আণ্ডাৰ 9 যেতিয়া আছিল তেতিয়া তেওঁ ইণ্ডিয়া বা আমাতকৈ এবছৰ ছিনিয়ৰ আছিল, ত' তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ খুব ভাল বন্ধুত্ব। আৰু ক্ৰিকেটতো অভিয়াছলি মানে বন্ধুত্ব এইবিলাক হেৰি নহয়, কাৰণ ক্ৰিকেটত যি এগেইনষ্ট টিম বা এগেইনষ্ট প্লেয়াৰ হিচাপে চোৱা যায়। থেংক ইউ। এয়া আছিলে আবু নাছিম, আৰু ইতিমধ্যে আবু নাছিমক 3 বছৰ আগতে টিম ইণ্ডিয়াত খেলিব লাগে বুলি সুৰেশ ৰাইনাই তেখেতে আমাৰ ওচৰত একমাত্ৰ এক্সক্লুচিভ ইণ্টাৰভিউত তেখেতে ক'লে, আৰু তেখেতে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমৰ এই ক্ৰিকেট পৰিৱেশত মোহিত হৈছে আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰিছে।